Asihlabele mgamu. Namhlanje emoyeni sino Rasta. Rasta sikhuluma nawe bukhoma ezindabeni zaka-SABC. Kunjani Rasta? Ja man. Abantu Rasta baseNingizimu Afrika bayakhala kakhulu ngokuthi njalo uma udweba noma uzama ukudweba iqhawe elingasekho emhlabeni ukhipha umuntu okungasiye. Lesenzo basithatha njengongalihloniphi iqhawe. Kuyazwakala ukuthi uRasta usuke ethi yena ngokulidweba iqhawe uyalihlonipha. Ngabe Rasta usuke ungenelwe yini? Ya mani ukuthi vele nami abanginika isikhathi esanele vele bangitshela vele nami umuntu sekashonile wabona. Manje nama ngikhona kumdweba kahle umuntu ngabe ngqono kube bangitshela kusasenesikhathi umuntu esaphila vele. Ngoba manje ngiyalidweba iqhawe lami vele nami ngisuke ngilincanywa vele nami ngilidweba vele ngiyakhala nami ngumuntu noma ngiyirasta kodwa kumuntu kodwa manje nami iqhawe ngilidweba vele inyembezi igqwele emehlweni vele angisaboni vele ngilidweba angisaliboni iqhawe lami bese liyachange useyakhala kuRasta mbukeli Rasta silahlekelene-ke noRasta. Masiqhubekela phambili sithinta-ke udaba oluthinta ibhulukwe likaMamncwane nokuyibhulukwe-ke selisuse omkhulu umsindo cishe nje iNingizimu Afrika yonkana. Leli bhulukwe-ke kukholakala ukuthi-ke uMamncwane uliphe lowo oyilunga leqembu abathandwa nokuyiqembu-ke elingaphansi kwakhe uMamncwane. Kanti-ke uMamncwane eziphawulela uthe kungcono ngoba akamphanga izicathulo zikaMamncwane ngoba ngabe sekuthiwa ungene ezicathulweni zikaMamncwane.